ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня костел католицкий вспоминает святого Казимира. Для нас, для нашей парафии, это особливое свято, урочистость, титул нашего костела. Святый Казимир опекуется нашим городом, опекуется нашим, можем так сказать, религійним життем уже больше як 400 годов от той хвилины, коли розпочався будуватися той костел, який був знищений трохи більше як 400 годов тому назад і почав будуватися під титулом святого Казимира. Бо перед гэтым був інший титул костела Святої Марії Магдалени. Але ось святий Казимир неяк увайшов у наше життя, увайшов у життя гэтых земляў, тадышней дзяржавы гэтай, землі, наши землі належали да яе, і апекаваўся, і апекуецца. Насуперак розным гісторыям і розным непрыяцелям касцёла каталіцкага. Паважаныя, інтэнцыя гэтай святой мшы, молімся здароўя, душэўнага святла, шчодрай Божай ласкі, дароў Духа Святого для Яўгена ў дзень яго нараджэння і Казіміра ў дзень імянін. Няхай Jesús Христос дапамагае ім ісці па шляху, па жыццёвым шляху, а Найсвяцейшая Панна Марія туляе іх сваёй апекай. Таксама малюся за здароўе Божае благаслаўленне для Ігора з нагоды дня яго нараджэння. І прашу Бога Усемагутнага таксама вечны покой для Віктора. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам могли зложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, Заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане,
Усемагутны Боже, служить Табе гэта значыць валадарыць. Просім Цябе праз заступніцтва святого Казіміра учыні, каб мы верна Табе служылі у святасці і праўдзе праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, і які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Дайте, калі ласка. Читание книги мудрости Сираха. Буду прославлять Тебе и опевать Тебе, и благословлять имя Пана. Яшчэ ў юнацтве, перш чым я рушыў падарожжа, я адкрыта шукаў мудрасці ў сваёй малітве. Перад святыняй я прасіў аб ёй, і да канца буду шукаць яе. Як ад кветак спеючага вінаграду, узрадавалася маё сэрца ад яе. Моя нага узышла на просты шлях, і ад юнацтва я іду яе слядамі. Толькі крыху схіліў вуха сваё і ўжо атрымаў яе, знайшоўшы для сябе шмат настаўленняў. Дзякуючы ёй я дасягнуў поспеху, а таго, хто даў мне мудрасць, я праслаўлю. Бо я вырашыў паступаць паводле яе. Я рупіўся аб дабры, я саромлены не буду. Моя душа змагалася за яе, і я старанна выконваў закон. Свае рукі я працягваў высь, я плакаў свае памылкі. Я скіраваў да яе сваю душу, і ў чысціні знайшоў яе. З ёй розум я набыў ад пачатку, таму пакінутым не застануся. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Той, хто поступає беззаконно і здійсняє справедливость, і говорить правду в серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє, не чинить ближньому своєму зла. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм, хто не узводить поклёп на свого сусіда, хто з погардою глядить на злого, али хвалить тих, хто боїться Пана. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм, хто сребро своє не дає на лихвярство і не приймає подкупу супроть невинного, хто так чинить, не похиснеться ніколи. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янаў. Браты, я ўсё лічу стратою дзеля перавагі пазнання Христа Езуса, майго Пана. Дзеля яго я ўсё страціў і лічу смеццем, каб набыць Христа і апынуцца ў ім не са сваёй справядлівасцю, якая падыходзіць з закону, але з тою, якая паходзіць з веры Христа, са справядлівасцю ад Бога, заснаванай на веры, каб пазнаць яго і моц ягонага ўскрасення і саўдзельнічаць у цярпенні ягоных, прытабадняючыся да ягонай смерці, каб нейкім чынам дасягнуць уваскрэшэння з мёртвых. Не тое, каб я ўжо атрымаў гэта і ўжо стаў дасканалым,
Але я імкнуся атрымаць тое, дзеля чаго мне здабыў Христос Езус. Браты, я не лічу, што ўжо атрымаў гэта, але толькі забываю тое, што за мною, і сягаю да таго, што наперадзе. Паводле мэты імкнуся да высокага паклікання Божага у Христе Езусе. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Новую заповедь даю вам, кажа Пан, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. З вами И с Духом Твоим читання Святого Євангелія паводле Яна. на Тебе, Пане. У той час Єзус сказав своїм учням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся в моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся у любові моєї, як і я заховав заповіді Отця моєго, і застаюся у ягоній любові. Гэта я сказав вам, каб моя радость була у вас, і каб радость ваша була повною. Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я наказаў вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў, і каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго». Гэта слово Пана. Тебе, Христе. Дайте, калі ласка, дарагія браты і сёстры, напэўна, калі разважаць над жыццём святых, асабліва святога Казіміра, кідаецца ў вочы тое, што гэта малады чалавек. 27 год. Всяго 27 год пражыў. Па сённяшнім меркам гэта вельмі мала. Ну, можа, тыя меркі, якія былі тадышнія, там людзі замнога не жылі. Тады ўжо так 50-х, хто пражыў 60, гэта ўжо было так, добрыя гады лічылася. Але, дарагія браты і сёстры, гэта вымярэнне зямное, але вымярэнне нябеснае. Нябеснае вымярэнне, конечно, гэта якасць жыцця гэтага чалавека з пункту бачання Божых наказаў, Божых прыказанняў, якасць жыцця гэтага маладога чалавека з пункту бачання Божай справядлівасці і ўвогуле жыцця чалавека. Бо сёння мы хочам, бо сённяшні чалавек хоча нажыцца. Ось, нажыцца ў гэтым свеце, каб уже жыццё вось так вот нажыцца, каб вот карыстацца жыцця па полнай праграме, як кажуць. Але не заўсёды выдаецца, Бог дае яму столькі, сколькі чалавек можа знесці. Часамі чалавек незадаволены, хацелася б нешта больш, нешта больш, нешта больш, нешта больш. Але заўсёды мы памятаем, што гэтае больш у жыцці заўсёды можна вылезці бокам для чалавека. І гэта не заўсёды на карысць жыцця чалавека. Мы паглядзім на жыццёвыя шляхі розных артыстаў, якія былі, выдавалася, вельмі вялікімі. Бог даў ім вялікія таленты, Бог даў ім голас, Бог даў ім слух, Бог даў ім тое ці іншае. Паглядзіце, сколькі яны гадоў
пражылі і як часамі трагічна паміралі ўсе, бо нішчылі сваё жыццё, не бачылі сэнс, не дзякавалі Богу за гэты талент, не дзякавалі Богу за ласкі. І вось канчалася ўсё гэта вельмі трагічна для тых артыстаў, якія яшчэ часамі прысвячалі сатане сваё жыццё, прысвячалі злу сваё жыццё. Словы Езуса Хрыста, якія ён прамовіў пра багатых людзей, калі была дыскусія з вучнямі, хто ж можа збавіцца, і гаварылі пра багатага чалавека, як той малады чалавек, які прыйшоў да Езуса і гаварыў, што ён усё стараецца спаўняць, усе запаведзі выконваць, а пан Езус, памятаем, як з любоўю паглядзеў на яго, гаворыць, аднаго табе не стае, ідзі прадай усё, што маеш, і хадзі за мною, аддайся мне цалкам. Ты ж прыйшоў, ці ты прыйшоў пахваліцца, што ты такі справядлівы, ці ты прыйшоў сапраўды пачуць нейкую параду ад Езуса Хрыста. Езус дае параду, а гэты чалавек адыходзіць засмучаны, бо меў, як піша далей евангеліста, вялікае багацце. Яму было цяжка расстацца з гэтым багаццем. Пакладаў вялікую надзею, не разумеў, як можа быць далей. Як цяжка, кажа Езус, далей багатаму збавіцца. Лягчэй вярблюду прайсці праз вугольнае вушко, чым багатаму збавіцца. І вучні пачалі так паміж сабою, а хто ж тады збавіцца? А хто ж тады збавіцца? Напэўна, паважаныя, чалавек думае, як чалавек бедны, як чалавек в огуле, нічога не мае, а бывае жыццё настолькі моцна апускае, выдаваецца, што гэты чалавек не заслугоўвае нябеснай айчыны. Але мы ўспомнім Лазара, які ляжаў хворы, жабраваў, жабрак і прагнуў хлеба паесці са стала багача, якога на дварыкі звальваўся хлеб са стала, і мы бачым, што і памёр, Лазары быў узнесены на лона Абрагама, і памёр багаты быў пахаваны. Бачым тую далейшую гісторыю цярпення гэтага багатага чалавека. Поэтому вось нейкім чынам пераплятаецца, хто ж можа быць збаўлены, але Христос падкрэслівае, у Бога, у чалавека немагчыма, розумам чалавечым немагчыма, але ў Бога ўсё магчыма. Калі вось перагледзім гэтае евангелічнае апавяданне, мы бачым, што у Бога ўсё магчыма. І можа быць збаўлены таксама і багаты, але гэта яму больш каштуе гэтае збаўленне, бо ён спакусаў мае намнога больш у гэтым свеце, чым чалавек, які умеркавана жыве, якому Бог не дае многа, як кажуць, ні ўлады, ні багацця, але хоць мы часамі гаворым, столькі спакусаў, столькі ўсяго навокал, столькі граху навокал, а вы прадстаўце, калі ў чалавека есть шмат магчымасці грашыць, бо багатства дае шмат магчымасцяў чалавеку грашыць, шмат дае усялякай спакусы. Пагэтаму і калі глядзім на вобраз святога Казіміра, мы таксама задумваемся, вось як гэты малады чалавек, калі чытаем яго жыццё, як ён мог жыць і захоўваць святасць у тым стане, у якім ён жыў. Напэўна, Божая ласка, як мы гаворым, заўсёды патрэбная для збаўлення. Напэўна, на гэта склалася і пабожнасць маткі святога Казіміра. Напэўна, на гэта склалася і тое, што мы ведаем, што пры двары заўсёды даўней былі такія выхаваўцы, і асабліва бралі манахаў, святароў, якія выхоўвалі ў пабожнасці чалавека, якія выхоўвалі асабліва будучых манаркаў у рэлігіі. І сёння вось гэтага не хапае. Святы Казімір таксама з'яўляецца пакравіцелем палітыкаў. Гэта вельмі важна.
паважаныя. Сённяшнім палітыкам і сённяшняму свету, асабліва палітычнаму свету, не хапае пабожнасці, не хапае веры. Бачым, яны шукаюць веру сваю, кідаюцца ў крайнасці сваі і вядуць свет на загубу і маральную загубу, але вядуць свет да матэрыяльнай загубы. Гэтаму мы маліцца павінны пра заступніцтва святого Казіміра за нашых палітыкаў у нас, на нашай беларускай зямлі, у нашых соседзяў асаблівым чынам, бо гэта вельмі важна жыць добра з соседзямі, усімі соседзямі. Поэтому мы молим святого Казіміра, каб ён дапамог наладзіць усе такія добрасуседскія адносіны з усімі дзяржавамі, з усімі палітыкамі. І таксама мы просім святого Казіміра, каб даў мудрасць на столькі вялікую палітыку, бо мы бачым, што гэта такое гразнае, такое ўсё бруднае, бо нема веры. Людзі адзін аднаго абманваюць і задаваляюцца тым, што вось якія яны мудрыя, што абманулі другога чалавека. Паглядзіце, куды выглядае. Мудрасць у тым, што ты абмануў, што умеў ашукаць. І гэта называецца мудрасць. Ці не перакрывілася ўжо у головах людскіх ці гэтыя паняцці, разуменне, што добрае, што дрэннае, ці не перакруцілася совсем уже. Мудрасць, як ты пражывеш мудра, уверыў Бога і не будзеш парушаць Божых прыказанняў. Вось у гэтым мудрасць, не ў тым, што ты будзеш, парушаючы Божыя прыказанні, ты які хітры, ты які мудры. Это, беда, як чалавек лічыць, што гэта такім быць павінны, то гэта ўжо настоящая беда над чалавецтвам. І калі гэта падтрымліваецца бацькамі, і паказваецца як прыклад у сем'ях быць такім, беда для гэтых сем'яў, то есть рана ці позна гэта сям'я знікне з твару зямлі, бо на граху далёка не заедзеш, дарагія браты і сёстры. І у гэтым мы павінны троху так задумацца. Аб гэтым мы павінны задумацца, як мы павінны жыць далей, як наше жыццё павінны весці далей. І я ўчора таксама і пазаўчора асаблівым чынам гаварыў падчас аб'яваў пра тое, што в сённяшніх сем'ях, калі наведваючы сем'і, бачу, што як людзі абманваюцца, як людзі цешацца, што вось хаця спакойна жывуць, ой, тое, што ў касцёл не ходзіць, да калі ж яны вельмі добра жывуць, спакойна, уже хай паціху жывуць. Што значыць? Што значыць хай паціху жывуць, хай не вераць у Бога, хай гэта, і мы задаволены гэта, абы добра было, абы ціха было. А што Христос сказаў? Гаворыць, я прыйшоў сюды кінуць агонь, і бацька супраць сына, і нявестка супраць свекрові будзе, і маці супраць дочкі, і падзеліцца сем'і. І з-за мяне, кажа Христос, і з-за мяне падзеляцца сем'і. Поэтому, паважаныя, мы павінны гэта разумець, і у нашых сем'ях не гаварыць, хай як жывуць, як хочуць, хай ідуць усе да пекла, хай ідуць усе да д'ябла, як кажуць, а вы спакойна тут на зямлі жылі, а вы вось добра жылі. Гэта неправільна. Мы павінны старацца, павінны прапаведаваць Езуса Христа, бо ведаць, што гэта вядзе да збаўлення. Да, можа так чалавек гэта не падабаецца. Сколькі старэйшыя, успомніце, вам не падабалася, як вас цягалі дзецьмі, вашыя бабулі, дзядулі цягалі ў касцёл, і трэба было 2-3 гадзіны стаяць у халодным касцёле. Сёння вы з задавальненнем гэта ўспамінаеце. Тады, ідучы па дарозе, не адзін раз нарыкалі, што куды мяне цягнуць, што хочуць, мне тут надаела, мне тут неінтарэсна, і слухай, не панімаючы нічога, і гэта самае, і тое, і тое, і тое, і тое. Вось, всякае, што толькі не гаварылі. Я прадпалагаю толькі, як дзецям ісці да касцёла, калі не хочацца туды ісці. І зараз, што вы мяне ад телефона адцягваеце, што вы мяне телефон забіраеце, там гэты заставляеце ісці. Мы знаем, што гэта добра. Потом пойме гэты чалавек. Але ж зараз ён будзе весці так, як будзе весці.
Поэтому, но часами вось спор повинен быть, бо коли мы толеруем зло, но мы знаем, что можем дойти у наших семьях, есть такое слово пшик, пшик будет, и все, и конец. Завсёды, я, это уже, знаете, постарею троху, завсёды, когда вспоминаю, как учился, был студентом, я не вспоминаю добрых профессоров, я вспоминаю тех, которые гоняли, которые заставляли идти пересдавать экзамены, которые так это вот не глядели, что я там понимаю, не понимаю, чи могу высказаться, чи не могу высказаться, учи и конец, и нема, пане, змилуйся. Вот. И зараз с такой радостью вспоминаю, что я вот такие тяжкости переодолел. Не там, что пришел, и да, вот не открыли, поставили оценку, отдали. Даже вспомнить нема чего этого простого життя. Вот что тяжко пережил человек, вот это вспоминается. Поэтому, дорогие братья и сестры, нехай Пан Бог Усемогутный дасть нам ласку и благословление. Мы дякуем за святого Казимира, опекуна нашей парафии. Дякуем, что этот святый жил тут, на нашей земле так само, что он тут дзейнічаў на нашей. И молимся про его заступництво, особливо в эти часы молимся за наших политиков. Амин. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага и нябачнага, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного нестворенного, одиносутного Айцу, праз якого все сталося. Ён для нас, людей, и для нашего збавления, зышел з неба и усиловился от Духа Святого с Девою Марией и стался человеком, укрыжаваны так само за нас при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день увоскрос поводле Писания. И зышел на небо, сядить праворуч Айца, и знов прийде у хвале судить живых и померлых, и Его владарству не буде конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Про заступництво святого Казимира просим Бога за весь костел. Молимся за ўсіх хрысціянаў, каб сярод разнастайных заняткаў штодзённага жыцця яны ўмелі знайсці час для Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святароў, каб падобна Христу яны ўмелі злучаць у любові парафіяльныя супольнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за моладзь Беларусі, каб умацаваная духам Евангелля, яна аддана служыла сваёй айчыне і не баялася пайсці за голасам Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся аб святарскіх і манаскіх пакліканнях, каб усё больш маладых людзей станавіліся радаснымі сведкамі Бога. Цябе просім. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы ніколі не ўпадалі ў роспач і моцна трывалі ў веры. Цябе просім. Нехай Бог Усемогутный одарить радостью життя вечного Виктора, Тебе просим. Выслухай нас, Здоровья душевного святла, щедрой Божией ласки, даров Духа Святого для Евгена в день его народжения и Казимира в день именин.
Нехай Єсус Христос допомагає їм істи на пожиттєвому шляху, а Найсвятейшая Панна Марія, туля їх своєю опікою, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся про заступництво святого Казимира за всіх політиків нашої держави, наших сусідів. Молимся так само і просим про заступництво святого Казимира за тих людей, від кого залежить спинення воїнів, особливо війни в Україні. Тебе просим. Нехай Бог усемогутний про заступництво святого Казимира да уделить свое благословение всем несправедливо осудженным, покривдженим, дасть им ласку, щоб несправедливость спинилась над ними. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Про заступництво святого Казимира молимся за нашу парафію, за всіх ахвярадавців нашої парафії, за всі справи, які ми робимо в нашій парафії. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, прийми наші молитви, ученик, щоб ми, умацовані прикладом і заступництвом святого Казимира, розумом і серцем були вірні Тобі у нашій щоденному житті праз Христа, Пана нашого. З рук святарських, Пане милий, хліб з вином прийми в ахвяру. Їх зміняєш кров'ю тіла Сина, живиш нас коштовним даром. Хай провини все змиває, і Твой, Пане, гнів сутішить. Хай же з небом нас єднає, откуплення нам здобивши. Хай провини все змиває, і Твой, Пане, гнів сутішить. Хай же з небом нас єднає, откуплення нам здобивши. Молитесь, брати і сестри, щоб мою вашу ахвяру прийняв Бог і Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на даре, кем мы Тебе складаем, и распали у нас огонь любові, якая горела у серці святого Казимира подчас гетої ахвяри, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм. у гору серці. Узносим їх до Пана. Подякуємо Пану, Богу нашому. Годно это і справедливо. Заправди годно гэта і справедливо, слушно і збавенно, каб ми заўсёды і ўсюды Табе складали подяку, Пане Святый Ойча, усемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Твоих святых заўсёды адорваеш свой касцёл новою моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых заахвочвае нас
а их верное заступництво нам допомагає, каб мы досягнули полноты избавления. Тому з анёлами, з усіми святыми мы прославляем Тебе, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полная хвали Твоей. Осанна вышиня, благословленный той, кто приходит у ім'я Пана. Осанна вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святый, справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно сбираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечеры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Это великая таямница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего престя хвали. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенье ў небаўшэсці, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбранниками Твоими. Найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и ее обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего пояднання принясе ўсяму свету супокой и избавление. Будь ласкавым ацаваць у веры любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі,
со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбу в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и усіх, кто власти Твоей дышов з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, к образом зими заущуды радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть о небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, яко небе так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усего злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнение счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами». И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою, супокой с тобою. Баранку Божий, Это поеднание тела и крови Тебя Пана нашего лишь Иисуса на Христа, себе, когда грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, Тебя лишь на себе, грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, Тебя лишь на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Наш Пан хлеб небесный меж нами живе, и Он сумным надею и радость дает, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дає себе дар. Наш Пан добрий пастир, притулок слабий, дає літостиво у серці своїй, любов'ю святою лагодить нам боль, і сум роз'ясняє надії світло. Наш Пан милосердний, і Он любить свой люд. Промінь з неба шле у долину покут, шляхи чоловіку, как тут освітлять, у серцях по небу дугу огужать. Наш Пан прославлений, до нас юний день, принося же мир із утеху бяде, о світу збавлення, ти моцой своєю, ратуй нас завсюди з неволі грехов. Молимся. Добрий Боже, Ти умацував нас евхаристичним хлібом, ученикам ми, керуючися прикладом святого Казіміра, з радосним серцем ішли шляхом Твоїх наказав. Праз Христа Пана нашого. Амен. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокусов и пастах злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану, і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амин. Зараз ми помолимся молитвы до святого Казимира, превыставленным на святейшем сакраменте. Потом проспеваем гимн Тебе, Боже, прославляем, дякуючи Богу за это великого святого, и что мы первый раз означаем эту урочистость у консекрованном костеле святого Казимира. А на заканчение будет до уцелования реликвия святого Казимира. Поэтому, кто може жадає, може подойти уцеловать реликвию для отримання отпуста. Ті молитви, які будуть читатися, будемо читати так само в інтенції Святого Отця. Ми відаємо, що Святий Отець зараз доволі таким тяжким стані, знаходиться у шпиталі. Молимося за його, стараємося молитися за його і просити Бога, щоб дав йому полегку. Пан з вами. і з Духом Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. О, найсвятіша гостия, веди нас до небесных прав, тревожать моцы нас ворожия, успоможи нас, дай
елейсон. Христе елейсон, Кирие елейсон. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Змилуйся над нами. Сыне Откупитель свету Божа, Змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Змилуйся над нами. Святая Троица Единый Божа, Змилуйся над нами. Святая Мария, Молися за нас. Святый Казимир, Молися за нас. лилея цнотливости, Молися за нас. палаючая походня в Доме Божьем, Молися за нас. опекунье Беларуси, Литвы и Польши, Молися за нас. узор для володаров этого свету, Молися за нас. люстра справедливости, Молися за нас. лекар ослабелых, Молися за приклад терпливости, Молися за той, хто не зважав на власний королевський стан, ушанувальник Бога, послідовник Христа, вірний слуга Марії, сутішальник засмучених, той, хто приносить оздоровлення хворим, допомога канаючим, криниця добрині, розповсюджувальник святої віри, Отець убогих і сиротов, юнак беззаганний, приклад покори і доброзичливості, радость і хвала вільні, баранку Божию, який береш на себе грехи світу, Даруй нам, баранку Божию, який береш на себе грехи світу, вислухай нас. баранку Божию, який береш на себе грехи світу, Милуйся над нами. молися за нас, святий Казимир, Так сталися ми годними обіцянням Христовим. молимся, Божа, Ти одарив святого Казимира Королевича, який жив при королевському дворі і був подвергнутий спокусам світу ласкою життя у святості. Просим Тебе, как праз Його заступництва ми навчилися одривати наше серця від часових радостей і імкнулися до вічних праз Христа, Пана нашого. Аминь. Святий Казимир, Ти був народжений у королевській сім'ї, але одрокся від розкоші і світських забав, проводячи життя у надзвичайній чистості і аскезі, чим заслужив славу святого. Будь для нас утешенням і допомогою во всіх наших потребах, і випроси ласку заховання чистості душі і тіла, каб ми остерегалися всілякого граху і заслужили на удел хвали небесной, праз Христа, Пана нашего. Ойче наш, который есть у небе, и святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей, Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Тебе Бога прославляем. Тебе Бога прославляем, Тебе, Пане, хвала вечна. Небо и земля спевает, Тебе, Отче вековечный, Тебе, Боже, все анёлы
зямлі навкола. Табі хвала наших серцях, спів святе Твоего костела, Сина з Духом сутяшення, величи Отца промнистай, прославляем все створение, володар хвалы Ты, Христе, празвяки гучить неспынно, спев, что славить Твои справы, прозревай наших провинов, заховай свой путь ласкавый, проживуй зловить свет целый, про свои святые раны, Сына и Царс предвечный тело, Ты принял во лоне Панны, зруйновал Ты брамы смерти, на крыжи ёй вырвал жало, как для всех, кто в Тебе верить, радость вечная зазяла, праворучайца у славе, трон Твой збавца наш одиный, придешь с ноля туль уяве, обсудить людские чины. Грешным Ты не дай загинуть, будь нам збавцам не судьёю, и обмый нас от провинов, дорогой своей кровью, со святыми в бляску моцы, заховай Твоих обраны. Пане, збав народ Твой просит, благослов Твоих подданных, шляхом нас святи беспечный, у небесный Иерусалим, Тебе володар отвечный, мы что денно прославляем, не покинь же своего люду, Боже, без Твоей опеки. Пану веру дых не буду, осоромлен и навеки. Пану веру дых не буду, осоромлен и навеки. Молимся, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки, просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, бо Ты живешь и володаришь на веки вечные. Amen.
святейшая кровь Иисуса, хай буде узвеличений Иисус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святий Судяшитель, хай буде вшанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде
Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго, айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, цяпер і заўсёды, і на вякі вечныя. Амен. Няхай